Naithago IPFT ni Kisasuk adongrok Maharaja bai Kwrwngjak tongmani kokno phirongmung rukha youth IPFT tei atisa karak salo khumulungni narwai tongthainago kaisa kokthum pandani bisingtei Maharajani okok tatal hwnei saka youth IPFT ni chairman Bolaram Debbarma kokthum pandao manjakha youth IPFT mothani achuk phangyakchu Nikendra Debbarma tei atisa mothani tangphang Peter Debbarma akosong Phainai Lok Sabha chongmari no bwskango tonoi hasteni kaini Lok Sabha achuk thaio IPFT bodolni batainai rokno koplai khlainani naharmungo kwrak salo IPFT bodolni bedek youth IPFT tei atisani kobung mungbai khumulungni narwai tongthainogo khlaijaka kaisa kokthum pandao youth IPFT ni chairman Bolaram Debbarma no karibo manjakha youth IPFT mothani achuk phangyakchu Nikendra Debbarma tei atisa mothani tangphang Peter Debbarma akosong kokthum pandao kok sana thangui youth IPFT ni chairman Bolaram Debbarma saka hasteni kaini Lok Sabha achuk thaio IPFT bodolni batainai rokno koplai khlainani naharmungo hasteni kaitham hangkoro khlaijaknai kotor lukuthum panda Phainai 5 April salo West District obo ongnai khumulungni dugmali hatiwo North District ni Monu hatiwo tei South ni Julaibari amchayo khlaijaknai kotor lukuthum panda hnei tinini je siddhanto abono Chini bwskangni Lok Sabha chongmari no tui जों IPFT पक्ष থেকে जों तीनटा जागायाव जनसभा मास गेदारिं खालामनायनि बागै जों दिनै मो सिद्धान्त नारगा कायसे अंगाय वेस्ट जों DTADC नि जे खुमुलुं मो हेडक्वार्टारावनो जों खालामनाय बसकांनि 5 तारिखआव ताई कैसे अंकांकाय साउथ अंका जों मनोबो खालामजाकनाय ताई साउथ अंकांकाय जुलाइबारि सासिरामपारा नर्थ अंकांकाय मनोबो कबाहायके जों तीनटा जागा कैसे लोकेशन तैयारी खालामजाका मनि बागै जों दिनै अबनो सानामो जोङो जारा चिनि IPFT नि जे साखा संगठन youth IPFT आटिसा ताई IWFT खालायै बसकांनि लोक सभा चंमारिवो जे चिनि कैंडिडेट दंनाय रंनो गोबां बुट बाय पायरनानि बागै जे चिनि डिफ्रालाइन डिमान्ड न जों बसकांगो ताइबो दाक्ति खालायै आगु गैतलांनानि बागै जों जतननो Chini खाबाय खुबाय जों गयो अल जे जनसभाव मास गेदारिं जागायाव गोबां बरफ फायै Chini जे डिमान्ड Chini मुभमेन्ट अबनो ताइबो क्राक खालायतलांथिनि जतन सहयोगिता खालायनायनि बागै yang tei khaksa phaising IPFT ni Kisasuk adongrok Maharaja bai Kwrwngjak tongmani kokno tui phirongmung rwna thangui youth IPFT ni chairman Bolaram Debbarma saka Maharaja produdni okok tatal जों IPFT बायनो Tongo Tripura माइना sak khlainai choba hnei ओंखाय विशेष खालाय जों दिनै अबनो कयनामो जोंगो जे बार जे चिनि महाराज बुग्रा जे प्रदुत किशोर मानिक्य जेता IPFT नि शाखा संगठन जरा छात्र संगठन नंथुं जुब संगठन नंथुं आबो ब्रंनि लगी दं होननाय सामानि आबो फल्स कक जों आबो कुनु दिनाव गसिनाय मेया जों तागो चिनि स्टेन जों IPFT बाय दङ ताई IPFT नि जों सामुं खालायनाय डिफ्रालेन्ड मायासा पइन्ट जों जबा खालायनाय खुमुलुंनि सिमी प्रबि तei साक्लबनि kokthum Chini Khorang